Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretse tšona. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya beke re bona gore na beke le tlo sepela ka sebopego mang ke eng melaetša le gore ke ra go tšwa go badimo ba rena ba ba le go mo kganyeng bokoko le borakgolo ba reng ka tša bophelo. Beke e re lego mo go yona ke na le the death card, ke na le the princess of cups, sorry ke na le the nine of swords. Okay, molaetša ko hwetša go moki ba bolela gore o tsebe gore lego ga se mafelo a bophelo, e ka no ba e le mafelelo a nama ya rena, mara spirit ga se hwe, spirit se phela forever. So mo ba go botša gore o tsebe gore le ge ba sa le gona mo lefaseng leki akere go ka ba go ena le di-family members ba ile gore mohlomongwe ga ba sa phela ba tlhokofetše jalo le jalo akere, and then o kole bohloko ka lego la bona ba bangwe ka se sebaka pelo di sa le bohloko akere. So mo ke batla go wena ba go botša gore tseba gore re ka no ba re se gona physically ka mmele, re ka no ba re se gona mare ka spirit re gona, re a go bona, re go lebeletše, re a go protecta. Ge meleko e tla re tla go botša, re tla go bontšha akere. So go ra re wena ka mehla o be motho le wa gore o theletše di-signs ge di tla mo go wena akere. Ba ka tla go wena ka ditoro ba tla ba go bontšha gore meleko šio e etla goba dilo tše di botse šio di etla di rapelele gore o kgone go di fitlhelela mana ba se ka di-blocker. Ba ka tla go wena ka intuition ba go bontšha, ba ka tla go wena ka di-senses ba go bontšha jalo le jalo akere, goba ka di-sign tše dingwe tše le gore ba ka kgona go bontšha ka tšona. Go dira ntho e le gore mangelo a gago goba badimo ba gago ba le go mokganyeng ga ba inyake, go dira ntho e leng gore di-family members tše e le gore mohlomongwe ba se ba fetile mo lefaseng ba tlhokofetše dilo tše le gore ba di bona, dilo tše di tlatla di o tsentšhe ka mathateng, dilo tše di ka tla tša phatlalatša tšhelete ya gago, di ka tla tša phatlalatša dimpho, ba tla go fa di-warnings. So go ra re o theletše those warnings di tla go wena o se ka kgotša o nyatša ditoro tša gago akere. Ke ka mokgwa tla ba go botša ka gona goba o se ka kgotša o nyatša that intuition ga ba botša gore o se ke wa dira ntho eso le eso le so wena wa ignora wa no tšwela pele wa e dira ka gore o sa tlo ke tshola o sa tlo lla. Okay, ba re tseba gore ba go rata akere, ba go rata ka nako tše tšotlhe akere, and then le wena o tšwele pele ka o ke thata akere, o ke peye pele o ke thate ba re o rate le mo o dulang gona gore ba kgone go fihla ba kgone go tsena ka mo lapeng, lapa le bega botse, lapa a le kganye akere. Okay, ka nako nngwe this week o ka kgotša le gore o na le mathata maitseng ka nako nngwe o ba too anxious, o feel o ka re dilo tša bophelo ga di sepela ga botse, o kopane bena le mathata mantši akere. Ye ke nako e la gore tše buka gago o dule fase o ngwale fase mathata a gago, wa ngwala fase wa re bothata ba ka ba mathomo ke this, let's say bothata ba ka ba mathomo ke tšhelete ke for example akere. Okay, nkane tšhelete e le bothata ba gago, wa tšhelete e le bothata ka bophelo ba gago, wa ke potšiša gorena a na tšhelete ga ke hwetše na ga e tle go nna na, wa ke potšiša potšišo yeo. Ge le gore wa šoma obviously ya tla tšhelete wena e tla in the form of salary akere. Okay, well salary wa e hwetša mare bjale nkane tšhelete e ba bothata, o diralang ka salary ya gago, wa ngwala fase salary ya gago rena ke bokae, wa ngwala dilo ka moka tše le gore di a tšwa ka ra salary ya gago, like mohlomong le tše le gore wa di patela le tša tshwana le di-policy dikoloto jalo le jalo. Go fetša o patela dikoloto wa check-a lona dikoloto tša gago ka moka tšona total ya tšona ke bokae, dikoloto di iteng, di-policy total ya tšona ke bokae, wena o šala ka bokae, and then dinyakwa tša gago mo kgweding di dira bokae, le tša tshwana le dijo, dirente, metsi, metlagase, bana, dikolo, transport jalo le jalo. Ye ke tsela ye nngwe le gore e tlo go thuša gore o thome o bona gore okay botse tšhelete
ke ba le yona but tšhelete e ntšha keng ka potleng yaka keng ntho e le gore e ja tšhelete ka potleng yaka and then ke ka mokgwa le gore o tlo kgona go solva mathata a gago ka gona and then dilo tse le di ja tšhelete ya gago o tlo gore ganyane wa di ntšha wa di kore wa di cancela mo listing ewe wa di cancela mo listing ewe akere so mo mangelo ya ba re tseba gore ba gona ba gaufi le wena ba bona ona go diralang ka bophelo ba gago le mathata a gago ba tseba ka ona ba bona ka ona akere ba re ele ke nako e la gore wena o eme ka maoto o leke go solva a mang a mathata a gago ba tla o thuša spiritually but physically you need to do something o santse o eme ka maoto a mabedi ke ntho la gore ga ba thabe ga ba bona o phela o tlhoname o balabala ka pelo ga ba nyake o balabala ka pelo so ba re try go solva mathata a gago ba re bothata ka wena gore ka nako nngwe o palela ko make the right decisions o tšea di-decisions tše di wrong go na le ntho e le gore e controla monano wa gago go na ntho e le gore e controla di-thoughts tša gago go na le ntho e le gore ya go manipulata ba re ka nako nngwe o ba motho le wa go rata go pretenda le go wena le mathata o pretenda e sefa ga gona mathata le ga ntse o bona re ntho e tlo go tsentšha ka mathateng o no e dira o no re ke tla bona pele ba re ke bothata ba gago ba re bothata ba gago kore wena o rata go ratiwa o nyaka go ratwa ke batho ba bangwe ga o emele gore ba o rate naturally wena ka bose wena wa ke thapile setša gore o ratiwe so mangelo wa ba re ke nako ya go stopa o dira ntho ka gore ka mafelelong wena o feletša o ya go manaba a gago o gape o ke thapile setša mo manabeng a gago at the end manaba a gago ba o dira gampe ba o dira bošula okay ke na le the King of Cups ke na le 6 of the Sacred Circles ke na le the Judgment okay mo ba sa gatela taba ile ya gore o ke thate ga ba o lebelela mangelo a gago ba badimo ba le go moganyeng ba go bona jale ka kgoši ba re wena o na le lerato o na le pelo e botse e nompa ka nako nngwe go ba le dilo tša lefase tše le gore maybe di ka ba di controla monano wa gago dilo tša tshwana le di-competition ga di nyake ka ra bophelo dilo tša tshwana le go ba greedy ga di nyake ka ra bophelo ba re kgotsofatša ke dimpho tše le gore ba o fa tšona kgotsofatša ke tšeo o nago le tšona ba re it's okay go rapelela dilo tše dingwe tša go feta tšeo it's okay but e se ka ba e le o itira ka mogolo wa gore motlho mongwe o compete le batho ba bangwe or something goba wena ka boswena o ne o se kgotsofale ke ntho e le gore ga ba e rate cause ba re yona ntho eno ya go se kgotsofale ke yona e tlišang dipalabalo ka ra bophelo ba gago o balabala ka pelo o še o swantse o robale wa phetoga o balabala too much ke ka baka leo badimo ba gago le mangelo ya go ba sa kgone go tla go wena ka ditoro ba tla ba go bontšha tša bophelo ba disturba ke dipalopalo tšeowe go ntse o balabala o bulela dark cloud around you and then once fela o bulela lona leru leo le le ntsho around you automatically leru lela le blocka mangelo a gago ga ba kgone go tla go wena ga ba kgone go bolela le wena ga ba kgone go go guida ba re dimpho ke tše dintšhi ka bophelo ba gago nompa o sa di bone ba re ke tše dintšhi ba re ba go tshwaretse dilo tše di botse ka ra bophelo ba re ke thute gore pele o robala o nagana ka dilo tše di-positive fela o se ka nagana ka dilo tše le gore di o koša pele bohloko nagana ka dilo tše di botse and then o tla bona ge ba etla go wena mangwele a gago o tlo kgona go bakwa ba re o ka no ba o ena le mathata goba o fila o ka re o na le mathata a maitseng ka ra bophelo ba re wantse fela wa ngwadile fase mathata a gago and then o tlo leka physically wena gore go tloša mathata o ka ra bophelo ba gago le bona spiritually ba tlo leka go go ntšha ka ra mathata owe ba tla go romela di-ideas tša gorena o tšwe jang ka ra mathata owe le bona ba tla lwa ka semoya gore o tšwe ka ra mathata owe ba re ka okala gore mathata owe o nago lona ga se mathata e le gore wena o ketoketse ka re ga ona ba re o be o sa tsebe go na le dilo tše le di be di go controla go na le batho ba ile ba controla monano wa gago go na le batho le ba tlišitše meleko ka ra bophelo ba gago
go na batho ba dirile di-curses, ba dirile di-spells, ba dirile di-hexes. Go na batho e le gore ba dirile di-blockages ka bophelo ba gagwe. Go na le tšao tše e le gore di tšerwe ba di šomišitše e le gona ba dira di-spells. So badimo ba gago ba re re tlo go ntšha ka ra mathata oe, bana ba gago ba tla šala ba swabile. Ba re ntho e ba nyaka mo go wena this week ba re e ba focused. Ba re ene le ka go protecta dilo tšo nago le tšona, protecta dilo tša gago. Ba re o protecte le botlhale ba gago, botlhale ba gago ba utswiwa ba šomišiwa somewhere. Ba re elwa o bo protect. Ba re beke dilo di tla sepela ka speedinyana, dilo di tla sepela ka lebelo gore tlo kgotsa le dilo di diragala ka bontši ke ntho ba le kang go itlhalosa. Go ka ba le diphetogo tše di ka no tla ka speedinyana wa šala o maketše. Go na le ntho di tlo fetoga ka bophelo ba gago this week. Ba re e re ka mehla o re pele o tšea action o reviewe goba mohlomongwe o checke pele di-actions tša gago tše le gore go di tšea gore na di tlo tlišetša dilo tše di botse goba bjang, di tlo go thabiša goba bjang. Ba re o se ka focusa on yourself fela, focusa le mo bathong ba bangwe ba e le gore tšona di-action tše o nyakang go di tšea di a ba affecta, and then o check gore na ge di tlo ba affecta ga di tlo ba affecta negatively na. Ba re o se ka dira dilo tše e leng gore ka tšona go se no di dira batho ba tla kwa bohloko ba di tla go batša batho ba bangwe. So dira dilo tše e leng gore go se no di dira batho bangwe ba tla thaba. A ke bolele ka manaba, a ke bolele ka manaba, ke bolela ka batho ba e le gore ke batho ba nnete ka bophelo ba gago. Kore ntho ba bolela mo ke ntho ba imelang ke ntšela gore success e le gore o tla kgona go e achieve ka bophelo ba gago. A be success e le gore e tla ka tsela ya nnete, ka tsela ya maleba. E se ka ba success e le gore wena go e achieve this success o tla ba ile gore o gobaditše batho ba bangwe unintentionally. Lehumo le le gore o ka kgona go le kokotletša ka bophelo ba gago a be lehumo le le gore le tla ga botse, e seng lehumo le le gore le tla tla ka tsela ya gore wena o swantse o gobatše batho ba bangwe. E ke nyako go fa mohlala wa kgotse le gore lehumo la gago le tla go wena ka la gore wena go na le tše le gore o di utswitše ke example, then go ra gore go utswitše mo batho ba le ba utsweditšeng ba kwa bohloko. Ke ntho ba e bolelang ba ra gore dira dilo tša go ka tsela maleba, and then o tla bona le rena re tla ba ka saeteng ya gago, re tla go šireletša bošego le mosegare, re tla ba le wena ene ebile re tla go okeletša dimpho tše le gore wena wa di nyaka ka bophelo. Re sa tšwela pele ka reading ya rena, ke na le the 3 of staves in reversal, ke na le the 4 of swords, ke na le the 8 of the sacred circles. Okay, ga ba tšwela pele ba bolela mangeloi le badimo ba le go mokganyenyo ba re tsebe gore beke ga se beke e leng gore go taba le dikgagano ka bophelo ba gago. Ba re beke ke beke e leng gore o imela manaba a gago, manaba ga bana maatla ka boka la gore o a ba fenya goba o ba fentše mo e leng gore ba bangwe ba tla thoma go respecta. O tlo bona batho ba ntši ba le mokgolo wa thoma go respecta this week. Ba bangwe ba o lebelela ka matlho a lerato, matlho a tlhompho, ke ka mokgwa ba tlo go lebelelang ka gona ka boka la gore ba bangwe ba tla realiza botlhale ba gago, ba bangwe ba tla realiza botho bja gago, gomme ba tlo go tlhompha ba o tlhomphela tšona dilo tšeoe. Ene ba buša ba re o se ka wa ba le mogolo wa o fela pelo, ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona. Go dira dilo tša gago ka botlhale, o dira dilo tša gago ka mogolo e le gore o naganne gabotse pele o tšea action wa checka pele gore okay action e ke nyaka go itšang ke so, goba direction e ke nyaka go itša ke so, ana is this the right direction goba is this the right action, and then wa kgona o tšea magato a gago after o seno reviewa di-actions tša gago gore na e tla ba tša malebana, gore o tlo checka ditsela tša gago pele gore na ditsela tše
ke nyaka go di tšea ke tša maleba na, and then go bona e le tša maleba, and then ke gona e le gore o tla tšea action ya gago. Ba bontšha dimpho, ba bontšha mahlatse le matlhogonolo. Se segolo ba re ke thute go šomiša dimpho tša gago gabotse, šomiša tšhelete gabotse, di seke tša phatlalala. O se ka kgwetša tša dimpho tša gago o di share le batho ba e leng gore ba šomiša meleko, ba šomiša ditlhare tša meleko. O se ka kgwetša o di share le batho ba e leng gore ke batho ba e leng gore a ba go rate, ba no pretenda mo go wena. Wena o fa motho something tšhelete o re wa mo thuša, sante fena tšhelete la wa itša wa e bereka. So ba re be careful. Ba re o lebelele gore na tšhelete ya go e kry-a jwang. Tšhelete ya go e kry-a ga bonolo. Ba bang la bereka, o bereka kgwedi ka moka, 30 days ka moka o šoma ga boima, goba 26 days mo kgweding. O tsoga ka masa, o boa letšatši le thapame le subetše, o šoma boima. Le o ka kgwetša o lapile kwa mmereko a ona nako ya gore o dule fase o khutše ka gore ba ka tla ba go koba, o šoma boima. Ba re e re mafela kgwedi go o kry-a salary ya gago, o e leboge and ebile o e šomiša ga botlhale ka gore o e berekela ga botlhale. Ba re e hlomphe, go hlompha tšhelete e tla tla go wena ka bontši. And then ba re o tlo ba le di-smart business decisions this week. A ke mathomo mayo a dilo tše di botse ka rapholo ba gago. Ngwaga o rile go thoma wa dira di-new year resolutions, wa ngwala fase dilo tše le gore wena o nyaka go di achiever mafelelo a ngwaga oke. So dilo di thoma go bonagala jwale. Ge e le gore mohlomongwe the past few months o bo sa pay attention, ye ke nako e la gore o eme ka maoto o thomo pay attention. Boela back kua ngwadileng gona your new year resolutions. Ge e le gore no se e dire, o ka e dira a se tle ba lata. Wena ke eng dilo tše le o nyaka go di achiever at the end of this year. Ke eng dilo tše le gore o nyaka go di dira ka lapeng la gago. Ke eng dilo tše le gore o nyaka go di dira ka ra mošomo wa gago, gore wena o kgone go growa professionally. Ke eng dilo tše le gore wena o nyaka go di tšweletša goba go di tšwelela this year. So ye ke nako e la gore o thome go bereka mo godimo ga tšona. Ba re o focuse. Ba re from this week o tlo bona dilo ka leitlho le le gore di ka gona. Ge e le gore ntho ke black o tla e bona e le black, ge e le gore ke white o tla e bona e le white. Le batho o tla re bona ka mokgonowe. Ge e le gore ke tla go wena ke le motho o mobe, motho wa go se loke, motho wa pelo e mpe, o tla mpona ke le ka mokgonowe. Le nka le ka gore ke a pretender, o tlo no bona gore o wa pretender o so. Ge ke tla go wena e le gore ke motho wa boleta, motho wa lerato, motho wa pelo e botse, o tla mpona ke le ka mokgonowe. Okay, a re tšeng karata tše tharo tša mafelelo. 3 last cards. Okay, 3 last cards. Okay, bile o tšweletše pedi, the 2 of swords, the world, re ke tša mafelelo. The 2 of swords, the world, ka buša ka ba le the 6 of cups in reversal. The 6 of cups in reversal. Mo ba bolela ka ntho la gore this week o make sure o balance le tša bophelo. O balance ditšhelete tša gago, o balance mešomo ya gago, o balance di-relationship le batho ba family ba gwera, batho ba šomago le bona, jwalo le jwalo. O balance your spirituality, your spiritual gift le dilo tše dingwe, jwalo le jwalo. Ba dilo tše di botse tla ka ra bophelo ba gago. Le wena wa bona, o tla bona this week ka matlho a mabedi gore mabati a bulega. Ba re nako e la tlhwa o ara ka gore mang wa nrata, mang ga nrate, mang wa nseba, mang wa backstabber. Ba re dilo tšeo di a fela ka ra bophelo ba gago. O tlo thoma bophelo bo botse bo e leng gore o tlo kgwetša o sena taba gore mang a go rate, mang o go tlhoile, o tla ba o sena taba le tša mokhutsonong. Ba re o tlo thoma o focusa mo dilong tše le gore di-positive mo go wena. Ba re dilo tše le gore wa di wisha, o wisha gore di phethagale, o wisha go bona di diragala. Ditoro tša gago tše le gore ba le tšone tše le gore o le go bona e ba di nnete. O busy wa bereka, o busy o dira tšeo di dirang during the day, ga se o robale, mara o na le conversation with your inner self.
o na le conversation with your higher self, o na le conversation with the universe. So those conversation, because they are positive conversation, e tlo ba dinnete, ditoro tša di tlo phethagala. Ge e le ka mo peleng wa bo bolela o re wa tsa beke ke bone ke ba le tšhelete, ke bone ke ba le boketekete, ke dira 1 2 3, ba dilo tše di tlo diragala, ntho yo diragala, ntho yo ba nnete. Ge e le gore o tla ba bolela ka mo peleng ya gago, o bolela o re ke sanetse gore kore this week ge nka bona company ya gore ba responda ba re o fa bursary, you are successful, o file bursary. Those conversation o na go le tšona with your higher self e tlo ba nnete, di a go phethagala. E ka ba ditoro tše le di amana le business, like o ba le di-creative ideas go thoma business e itseng, go ba o growa business ya gago, go ba o hwetša mošomo mo itseng, go ba dilo tše le gore mohlomong di ka amana le relationship e botse, lenyalo ka ra relationship, respect ka ra relationship, tšhelete, abundance ka ra relationship, ba re toro tša e tla ba dinnete. Ba re beke ke a magical time of life ka ra bophelo ba gago, dimpho di tlo tla mo go wena. Ba re e ba le tshepo in the universe, dumela go the universe, trust in the universe, trust in your higher self, trust in the divine power, trust in your ancestor guides. Ba trust ka baka la gore ga se ba o furalele, ba kganyeng, ba gare ba o lebeletše, ba go tlhokomela, ba gare ba o guida bošole mosegare. Ge ba etla go wena ba re no, respecta that no. Ge ba re yes, respecta that yes. Then o tla bona dilo tša go di tlo sepela ka mokgwa le wena o nyaka ka gona. Ba re ka nako ngwe yes, manaba ba na le mokgwa o romela di-temptation ka ra bophelo ba gago. O kgwetše wena o lebelela dilo tša bophelo ba gago, o bone o ka re wena a so achieve selo, o thome go duma dilo tša batho ba bangwe, and then what follows then ke temptation. Manaba a romela temptation gore wena o be tempted, o le tempted, then o thoma ba distracted, ga o sa kgona go pay attention, ga o sa focusa, ga o sa kgona go kwa ga mangwele a ba bolela le wena. Ba re go botlhokwa gore o eme ka maoto, o leke go lokiša dilo tša bophelo ba gago, hwetša clarity ka re ga dilo tše le gore those many questions tše le go na le tšona, goba ka ra dilo tše le gore o lakaletša go di dira goba go di hwetša, kry clarity ka tšona. Ba re ka nako ngwe go ka ba le too many options tše le wena o swantse o choose from tšona, but checka pele those options gore na ga di go wetše sebeng na, ga di go wetše ka ra molete na, ga di go tsentše ka ra mathata na. Make the right decisions. Ke a leboga, ke reading ya rena this week, a re kopaneng beke latelaga. Ke a leboga.